Kota vhadzulapo vha vhupo ha Mutsha na vhupo hanga tsini a vha tsha ḓo tambula nga uya kule hangei vha tshi ṱoḓa u renga aluminium ngauri i hone khamphani ya IMWN General Services Aluminium and Glass henefho badani ha Mutsha u livhana na Twins Funeral Services kha gondo ḽa u bva Thohoyandou u livha Letrigard. Hafha zwino ndi musi mushumo u tshi khou shavha zwanḓa workshop yashu ri ita frame dza mafasiṱere ra vha dzhenisana na ngilasi dza aluminium, mahoti a aluminium, mahoti a garaji, ri ita na gethe, ra ita na tsimbi dza kha balcon. Mahoti vhone sa customer vho tendela u nanga design ine vha funa rine ra i bvisa yo to ralo zwi konadzena kha zwoṱhe zwine ra zwi ita, i nga vha voti ḽa nnḓu kana ha vha voti ḽa garaji, ri a vha itela one nga nḓila ine vhone vha funa. Hafha IMWN General Services Aluminium and Glass ri kona na u vha itela aḽa mavoti a honyana a aluminium, one mahoti a garaji a tshamba. Zwoṱhe zwine ra ita ri a deliver, nahone delivery na u vha dzhenisela zwone ndi mahala. Vha humbule hezwi ri tshi vha ḓisela voti ḽa garaji ri ḓisa na moto khathihi na remote ya u vula voti ḽa garaji yavho, ra ḓisa na beṱiri ntswa dza moto uri voti ḽa garaji yavho ḽi ḓi vula na musi muḓagasi wo khauwa, nga maanḓa u tshi vha na dzi load shedding. Vha ḓivha aluminium i vusa nnḓu na dza kale musi dzi tshi tamiwa nga vhahura na vhafhiri vha gondo, na vhone muṋe wa nnḓu vha i tama, i a vuwa nnḓu mani vhone vha wana yo tou naka. Vha ri vha kha ḓi sengedza tshelede layby yo tendelwa, vha tendelwa vha badela na nga miṅwedzi ya 15, hezwo ndi ṅwaha na miṅwedzi miraru uri vhone vha songo tshipiwa vha pfa vha si tsha kona u badela, vha badele nga hune vha nga kona. Ri tendela na vhaḽa vhane vha nga kona u bvisa 50%, ra dzhena fhasi ra ita mushumo we vha ri humbela, vha kona ha u fhedzisa ḓuvha ḽine ra deliver. Hei ndi Trellis Bagla yo ḓi shumiwa henefha workshop yashu ha Mutsha. Kha vha ri founele kha 082 9327 427 kana 073 8074 839. Vha renge gethe kha rine, ri rengisa gethe ṱhukhu na khulwane ya u dzhena vhathu na ya dzigoloi. Mishumo yashu hafha IMWN General Services Aluminium and Glass yo naka nga maanḓa. Zwino takadza ndi zwa uri zwoṱhe ri vha rengisela nga mutengo muṱuku, ra sedza na nḓila ine vha nga kona u badela ngayo. Kha vha renge zwoṱhe zwa aluminium kha rine ngauri ri pfesesa tshikwama tshavho, ra wana nḓila ya uri vha badele zwi tshi leluwa. Miraga kha ita kuwe nga vhunzhi, ri hone rine vha IMWN General Services Aluminium and Glass ri ḓo vha thusa. A huna tshine ri si tshikone kha aluminium. Email iri khathumutv@gmail.com. Facebook yari IMWN General Services. Kha vha ingemele miṅwe ya mishumo yashu kha hello siaṱari ḽa Facebook IWNN General Services Aluminium and Glass. Ri vho makone kha u nakisa nnḓu yavho.